Apa na suruh ko na tulina kuran itu ko milawi. Yan na ron ang kuy Nabi Musa. Ang kataw pandrita rampe Pak Bu. Maka daya ko makatok baitawe na tuda pakatok ba kumimbara untuk mengambil khutbah kedua. Ibaca ya ron apai palin limay okko aroy sa belah kiri tujuh na jantung. Ibaca ya ron Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Yuri baca. Maka dia guru ta gatoro rampe maka dia di makun raya ko kui boleh nang ka anak ta mata matojo ati ibaca oko pala lima ni waru napi patada ngoko arona. Yero di ko masigi arone tu daing pakatobay untuk mengambil khutbah kedua yeri baca napi palen lima oko aron supaya kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya. Jadi yero tapalamu to Pak makamnya punco Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya. Itu juga untuk kelembutan hati. Iya. Jadi kemudian makadaka onna nalay deceng iya Nabi Musa nangkah. No? Nalay deceng. Tapi angka tahu pandrita makada angka menemui je yaitu 50 angka menemui kega angka makada angka ko sampai sunnah manci sampai sunnah itu tanya wajib jadi manci sunnah ya konul jame kega ni monro yero ite gare angka duha ruwa rakang tambah tahajud ruwa rakang napa witri telu pasapina sampai jalor pasapina sampai jangan sarai pasapina sampai jam mengeribie isai si basubuh engka menemui itu jadi mancaji sampai sunnah ya roh jadi komelo ki jame 50 matu itu tapi angka tahu pandrita pa hakiki maka da mancaji sikiri yana tu ampai ko to pura mak bereselang siagai baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ya ko 33 tapi 10 pitu rakaat siaga 50 to iya na to na kada mancaji sikiri yaitu 50 matoi yana to ampai ko to pura mak bereselang aja na tetap patopul lupa masuk pangka tu pak berjamak kama pitay na lupa tama mangulo saliwa memang di sandalana itu dia memang sikiri jadi ini penting jadi ya roh subhanallah 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 ibaca 33 aja na lebih aja na kurang muqayyad itu kita tentu jumlah itu 33 magi na 33 ya na rona alasanna tapan dite maka na 33 ya tu nasaba 10 pitu rakaat na sabajangnya itambah 33 50 matoy ya na ro jadi ya na tu ibaca subhanallah biasa katoi mawitan billahi labi untuk subhanallah subhanallah engkang kata makoro kita meruk bawang iya mani marepat ni nabaca ro jadi makiro subhanallah alhamdulillah iya biasa runtuh pak biasa dua telu masigi wonroi tama katau makanja katau merubami angkat tu dia sekadagan asa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar amin Fatihah amin weh gitu dia nah angka mopi dia astagfirullahaladzim astagfirullah weh bara di subhanallah akhirnya ni amin lo ya pui mang masih kalada itu jadi benar tapi dia to gaga kumanya dia gaga tapi angka pawi taliwa dia nana kada subhanallah mata rubah meni maka dia masam panjang liwat pe ya tu iya jadi ko pura ki mangi mas beresalang wat dingi mangolok ko mak mungi di matoki mangolo bandrengi di ki belo kiri melo kana pak biasa mana muna zaman kita biasa mangolo kiri serok kiri biasa serok kanan tabaci astagfirullahalazim 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 istighfar ki nasaba telu je tu dosa ta ko to masam panjang apa madari itu tak beri sandala ingerang iya apalagi kupure meli sandala baru deh na tanang motor baru na makai teh batu pangamotor ide ga Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim promo garu goncing alu motor guna
Madari lalo masampaja nakapese sa udu mo regar guncin daw na. Masampaja giro. Manang kamanamako na peliwa repana ko masampaja. Itu jadi tapi dia tu nak tahu ko manya de ko mero ka na tema. Iya. Itu jadi pekanjaki. Aja takada namo tustas madari to makko. Aja takada ina tahu mo. Lihat tu sia tustas ina idada menre macarama. Nah kada idi matu menre lisa rice de ustaz nadega persiapan de na sampaja tu la saga na rumah tu bahas. Apa ya natu? Itu kere. Jadi angkat tahu biasa podanga na magi je ustaz ko mas sampaja peje nuba manang kadang kay piso ko corona wasalaka. O kero pe utaro na banda-banda kue. Makadai guruta iya to meto tanya je nak ada seta bawa tu iya memato tu nareko to mas sempajak inatan na memato gitu apa de memato gaga ibadah pak maka siya mana lololan roale sangadina sempajak apa ya ko to mapuasa na to manonto de na marigaga mapuasa na to mayoker de wakade na marigaga ko mayoker lolongan diskon. Jadi masampaja ngiro ya ko mapuasa ita we nanontot tapi si ma YouTube maga dena batal puasa tapi asa paja ni garek tanontong. Tanah batal. Jadi dia tu gaga ibadah totalitas memeto de meto nakalagi po Allah taala ko dena yamana nalololan role. De meto pada miko to mapuasa na de na to majenne na pa mapuasa de na marigaga de na mariga tapi ya mua sampaja na de mua jenne pajaiwiha na mua maka kanja solimu Allahu akbar kana de mua jenne pajaiwi de ga pahanya jadi satu-satunya ibadah yang memang narangkul mana memang to paling ngerange watakalewe komai baca ina nalamanang ya. Iya ko toma puasa deh ga men reki makan atau manoto maga deh mereka istilahnya sah-sah saja. Satu-satunya ibadah Pak sampai jangan matomi. De metona melo po ngata kung kalapa ko atakalewe de paringeram mo pakita mo aja je nakajili-jili. Tao po to masampaja wala matanan tamana tawe. Pareng kalingam mo pakanjaki mi mati heje aja na barasi ngatay mo remakada ko lanu yero ni gato ato ko tanya. Itu aja pakanjaki 47 manangi yana tu nakada guruta iya memato tu sampajangi pakakasa mangolosuku loripongi iya ko to milau do pak namo ade to majenne namo tu masulara pocok milau do jadi mato do apa madariati di pak galunge maga panubung kalelewe nairita balawe manre ko lalu magaji puangi puangi salakan magaji puangi itu padahal balawe miaroman na puangi cairi itu angkana nak beta kana nak tabata maka Allah wa dari maka ya Allah mana kaji puangi mo cairi anak itu beta dari itu jadi iya rokok agama makiro sampajange mematomi tu suku iya na tu nakada to pandrita iya kome ko mangkalinge bicara na po Allah taala angaji ko iya kome lo ko sipak bicara langsung si bapungi asam pajako iya na tu nakada pakakasa ya ko to makakada pakakasa ti ala to pakakasa sipak bicara langsung si bapungi